Kublai shibun pi berpejakan ke video ke badai mentakasngi. Katkum ketolong khobor balami napo Islamabad ke badai kanong ba jengka Pakistan layatu ba. Ka Facebook company ke badai ke social media ke bapau nambah hakaleng jengka pertai. Kelaweng ni penduno shisendon ya news pa teli ki account ki badai ki account talk bat kini ki account kidai napo kari Pakistan. Napdeng kini ki news pa teli ki account saus pa san pulai kidai ki Facebook account jong ki riushimet bat shispa lai teli kidai ki Facebook page henyo pupra pat kidai ki group Facebook bat laong syuru bakidon kemba shispa henyo teli ki account ki badai napo ke Instagram kala syaweng no hakaju kapor ka Facebook company kala yatu syuru ba kadang kola penlong no ya ka Facebook bakan weng ya kini kadai baik namar baki jutok bat syukor ya kibriu ka Facebook company kala ong syuru bahadin baka Facebook kala yo jing ujor nakibabun kipaj ba halor ka jing laptop bat penchit niam jong kini ki Facebook account kani kala penlong no ya ka Facebook bakan pendu no nikang shisendon ya kini ki account kawai pat katalong kubor bami nakaleng jong kari India kaletu baka Facebook company mentakasngi kelaweng bat kangno ya ka Facebook page jong uwai UMLA ubadai napo kaseng BJP ya uni UMLA latip kateng kum uti Raja Singh ubadai napo kajala Telangana ka company Facebook kaletu syuru baka daw kebla penlong ya kani ka company bakan kang ni pendu shipor ya ka account jong uni UMLA kadai bet namar ba open sheet bat penmi ya ka jing sngow ya per jaj benrew kani ka company Facebook kaletu syuru baki don hadu laispa million ngut kibrew ki ba pendon kam ya ka Facebook ki bla sha ujor hadin ka jing penmi khubor jong ka Wall Street Journal lani ngi khot shortcut ka WSJ hakabala kenno ru bakayasha syakalyang jongka sorkar BJP habayadai batkani uti Raja Singh ubadai napo kaseng BJP ulaong badai banweng no shisendon yaka Facebook account ka jong u Rahul Gandhi Congress bat AI MIM namar bakine ki Ukraine Persya bat jalam bakla yaki pajba ban Persya yaka sorkar BJP bat kumjuru ya Prime Minister Narendra Modi ditangkine Kublai Shibun